vele ngiyona inkosi yabelunga. Nami ngizokuvuma ukuthi ngiyinkosi yabelunga. Nabalandeli bami bazovuma. Nangu umlandeli wakho. Okay. Nginibingelele babukeli beSelect Africa TV igama lami ngikwazi wakhe nguThobisani ngwakamthembu namhlanje ngila eHillcrest ngizobheka insizwa la ekuthema kunyakaza kuma social media yakwathiwa abelungu kuqhamuka enye insizwa encane yathi yona inkosi yabelungu namhlanje ngithe I know ake ngizoyibheka lensizwa ngizwe ukuthi ithini ngoba kwaba first comment kwaba eyayo lensizwa ukuthi ikhala ukuthi yona ngeke kuthingane encane inkosi yabelungu yona iyasazi isizulu ngifuna ukuzwa kahle ke inkabi yami ukuthi kuhamba kanjani bhuti wami uyaphila Hayi ngiyaphila wena unjani? Ngiright bhuti wami ngifuna ukuzwa le ndaba esibona kuma social media mfowethu ukuthi intwana lencane ithi yona inkosi yabelungu ngifuna ukuzwa ukuthi bafowethu uzizwa kanjani ngalento and ngifuna insizwe ichaze yona ukuthi ubani and iqhamukapi kuhamba kanjani bhuti wami? Hayi no bhuti ngiyaphila ukuthi mina ngiqhamuka eMnambithi isiZulu ngasifunda eplazini so isiZulu ngasifunda ngihlala nabantu ngoba kwakungiphoqa ngoba phela yabo labantu engangihlala nabo isingisi bona bebengasazi so I took it upon myself ukuthi ngisifunde isiZulu yeah so iplazi lalisematiwane eMnambithi kodwa sengihlala la eThekwini usuhlala la eHillcrest manje eHillcrest mfowethu sibona kuma social media kunensizwa ethi yona inkosi yabelungu ekuthiwa lensizwa ayumehle mamba uzizwa kanjani mfowethu ngale nkulumo yalomfana ngoba ngibona ngathi usemncane mfowethu but nina niyaqhamuka futhi akuwena wedwa kodwa ngithe ake ngize kuwena ngoba first comment yakho kule ya post yakhe lo mfana kwaba uwena ngithe hayi ake ngize kuwena mfowethu ukuchazela abantu ukuthi kuhamba kanjani. Akona ukubona le video yangijabulisa but usemncane kusaningi ekumele kufunde yabo and that's into ebengifuna ukumtshengisa yona ukuthi bakhona nabanye abantu abasikhuluma isiZulu mhlawumbe ukuhlula yena yabo kodwa nje ngiyangijabulisa impela ngokuthi bakhona nabanye abakwazi ukukhuluma isiZulu ngibonile impela mfowethu la kuma social media ukuthi qhamuka nabo sisi nabo bhuti bakhona baqhamukayo bethi no sikhona siyasazi isizulu futhi lo mfana lo lento ayikayikhulumayo hayi no man sikhona so bhuti wami usifunda kanjani isizulu emaplazini ukhula nabantu abamnyama ubaba beneplaza ne kunjalo impela besineplaza so injani I relationship nabantu basekhaya kuwena noma nabo basazi isizulu mama wakho nobaba wakho bebesazi isizulu? Hayi ubaba bebesazi isizulu but not fluent yabo kodwa nje bebesikhuluma noma uyakwazi ukusikhuluma nokusunderstand but not fluently yabo kodwa nje lento ukuthi mina isizulu ngiyasikhuluma ayiyabajabulisa impela. Uthini kulentwana encane mfowethu lentwana ethi yona inkosi yabelungu uthini lapho uthini ake uyichaze iadvice engamnikeza yona just ukuthi astike kulento ayenzayo and izombeka phambili ngempela inhle lento ayenzayo yabona lo uthando lwamaskande konke lokho ku right impela akaqhubeke na usafaka uthando lwamaskandi wena bhuti wami ikhona ingoma oyaziyo kaMaskandi ukhula uze kube manje yiphi ingoma ozaziyo kaMaskandi uyawuthanda uMaskandi? Ukuthi uMaskanda ngujwayele but ikhona ingoma engiyazi engangiyithanda ngisakhula yabo le yamgqumene ethi yakugudla indlu ayabaleka manje awu mathela leyo ke yayikushaya ngaphakathi hayi kangiyizwa ngaphakathi mfowethu emndenini unawo umndeni manje bhuti wami ula eThekwini unawo umndeni? Hayi nginawo umndeni la eThekwini kuhlala mina nosisi wami then umama nomunye usisi wami bahlala la eMaritzburg. Okay kunjalo impela. Okay usunayo umuntu ohlekisana naye bhuti ususathile noma uyazibona kelinye ilanga ushada nomuntu omnyama njengoba wazi isizulu kwenzakalani empilweni yakhe? Hayi no ngina intombi omZulu igama lakhe uZinhle Shabalala uhlala la eMashabalala impela yeah injani irelationship yenu noMashabalala nefamily yakhe neyakho? Hayi uyazwana nomndeni wami nomndeni wakhe nje hayi bangithandile mangasho kanjalo and ngiyazibona impela ukuthi hayi ngizomshada uzomshada hayi ngizomshada seninazo izingane noMashabalala? Hayi lutho asinazo angabi nazo nisahlela nje yonke into ngoDisemba nje ufuna ukuyomlobola mana ke bhuti nakho thina siyazi ukuthi amaZulu
njengoba uthatha kumuntu omZulu kuyamenyezwa lapha kuthiwa baba sikhulekile ithini plan yakho unabo malume abazohamba beyokhuleka lapha eLethuzaneni Shabalala ukuthi ngakhuluma nabo yabo bathe it's fine ngingeza mina mhlawumbe nabangani bami yabo ngoba ngizothi ngithumele umkhulu bami lapho yabo esho babakhe hayi mhlawumbe ufuna u70,000 bazovele bavume phela yabo bavele bayikhiphe yonke imali yakhe at least umuntu ozokwazi ukunegotiate kahle yakwazi ukuthi ngoba phela kusuke kunegotiate lapha yana futhi ngiyabonga kakhulu siyathokoza ukuthi siyafika la mfowethu and kule nkulumo ibikhona ukuthi wena awusho ukuthi uyammonazela lo wamfana kodwa akakhule kube kuphela azi ukuthi bakhona abantu abadala futhi abazi kangcono kunaye wena ngiyajabula ukuthi uqhamukile ngoba ngithema ngibheka ngabona nobaba ushoba lembuzi ubaba ushoba lembuzi insizwa engicabanga ukuthi sithe kubandala ngabona nezinye intokazi abelungu zithi no thina isiZulu siyasazi and okungijabulisa kakhulu bhuti wami ukuthi kusizile ukuthi yena akaqhamuke sibone ukuthi nani nikhona uyabonga hayi usizile ngempela ngoba manje usayiqalile into and inhle lento ayiqalile inhle kakhulu futhi siyabonga kakhulu and ngifuna ukuzwa lapho bhuti wami ngoba nasi isimo secorona sisimbi siyalwa eSouth Africa kufikizela ngicela mfowethu ukusichazele utshele nje ababukele emakhaya ukuthi yiphi indlela esingaphila ngayo futhi singayisiza kanjani kulesimo lesi hayi nje kulesimo just ukuthi silalele umthetho sihlale namakhaya sibe safe silinde yonke lento iphele siqhubeke njengenjwayelo ngibonile bhuti wami ukuthi uvele waba nabalandeli isuka nje ake ngicele ubabonga abalandeli bakho futhi ubatshele ukuthi abaqhubeke bekulandele iSelect Africa TV basubscribe basilandele la kwi TV yethu hayi ngicela nibalandele ngempela bayinkampani right nje nami ngibonge kakhulu ukubona for iopportunity le abanginikeza yona kubalandeli bami nami ngiyathanda ukuthi ningilandele ngisazowaposta ama video ngikhuluma nakwi Golf Family abangani bami laba ave bengisizile naye nje uzinhle bengisupporta kulento so nje ngiyabonga kakhulu guys asimbonga uzinhle ekhaya wezinhle umphathe kahle ubhuti uyezwa yini ngicela ukuthi wena zinhle ema ufika lapha emzini uhloniphe uyezwa all right mfethu asibonge ke bhuti wami sibonga kakhulu kuba nawe ngiyabonga nami hayi all right Select Africa TV besise Hillcrest sino JD inkunzi yami bafowethu namhlanje ngiyamqamba ku JD uthi akanazo yona ibongo futhi akanalo igama lesiZulu inkunzi ebomvuke lo bafowethu inkunzi ebomvu siyabonga kakhulu bafowethu inkunzi ebomvu umtshele nozinhle ukuthi wezinhle sengunkunzi ebomvu manje umtshele ukuthi uthe uhora uyangiqamba ngunkunzi ebomvu siyabonga bafowethu Select Africa TV siyanithanda bafowethu mahleze kube njalo siyabonga